یا ایھا الذین آمنوا قاتلوا الذین یلونکم من الکفار ولیجدوا فیکم غلظہ، ایمان والو جنگ کو دائے کسان سرائے چتاستنی دین کافراننا او دی مومی دی پتا سکے سختی، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، پوش یقین اللہ خاص مرگرے دا سے متقیانوں، وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ مَن يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَٰذِهِ إِيمَانًا، او کلچی نازل کرشی او سورت دا جہاد بارے دا خلقنا آئے وئی کمی او لرا زیادی کدی سورت ایمان، فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، نا کسان چی ایمان راوڑے زیادی کدی سورت دی لر ایمان او دی پہ خوشحالی، وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَىٰ رِجْسِهِمْ وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ، کسان چرائی پزنوں کے مرض دے زیادی کی دا سورت دی لرا پلیتی دی نورو پلیت سران امڑکی دی بدا سیال کے چکافر وئی، اولا يرون انہم یفتنون فی کل عام مرتن و مرتین ثم لا يتوبون ولا هم یذکرون، آیتی سوچ لکی چپدی بانے امتحانون راضی پار کال کی اوزل یاد وزلیں بیام دی توبہ نکی اللہ تعالی دی سنسیت قبلیں، وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ نَظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ هَلْ يَرَاكُم مِّنْ أَحَدٍ ثُمَّ انصَرَفُوا، وکلچی نازل سی یو سورت دا بدائے دا منافقینوں گوری باز دی بازو تا اشارے کی چایا انہی تاصل سوک دا صحابونا نبیادی اوگرزی تاصل مجلسنا، صرف اللہ قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون، اڑولی اللہ تعالیٰ دری زون دا حقنا پدیو جسدا قوم نپوئی بدین، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، یقینا راغلے تاس رسول تاسو دا جنس نرے گران دے پاغبانے حاغشے چھ تاسو تکلیف در گئیم، پھر اس کو ان کے استاسو با ایمان، خاص کر با ایمان والا اور دیر شفقت کو ان کے رحم کو ان کے فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ، نکری خلق مخواڑو استاد تابدارینا اور توایا پورے مادر اللہ نشاخدار دا بندگے سوا داغنا، علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، خاص پاغمان مازان سپارل دے زگاغ مالک دے دا عرش لے